thobela ke a le lotšha ke a le tamiša ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo ke le tshwaretše ditaba tše di bose gomme ke tlo kgopela gore le subscribe le like video ya rena gore le kgotle button wo ya go ba le a thumbs up le share video tša rena le batho ba le ba ratago le comment on the comment section ke kgopela comment tše di bose comment tša lerato comment tša go bontšha boikokobetšo le hlompho ke kgopela gore di advertisement tše dingwe di fele le di lebelela le se ke napa le di skipa ka moka ga le di skipa channel ya rena ga e kgone go growa ke molao wa YouTube gore channel ya rena e growe ke gore di advertisement batho ba santse ba fele ba di hlalela ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena gomme a re tseneng ditabeng ke rata re dira reading ya rena ya this week ke molaetša wa beke ye ke na le the 6 of cups ke na le the sun ba re gona mo bekeng o ka ke hwetša kore o ena le mogola wa go tlhoa o tlhoile too much go tlhoa goba go tlholosela maybe ba bang maybe le berekela kgolele gae or le dikolong kgolele gae wa kgwetšela gore o tlhoile too much ba bangwe well o gae but go na le mogola kgwetša o tlholosetše motho o mo itseng ka nako ngwe ka kgwetša o naganne kudu ka mothola wa family o la tlhokofetše your past loved one wa kgwetšela gore o go tlela kudu mo monaganong goba mo pelong o mo nagana too much ba bangwe ebile o ka ba wa lora ka yena this person ba bangwe o ka kgwetša o gore o thoma o nagana ka the past maybe mola o gola goba batho ba o kopaneng le bona ka ra bophelo gore o nagane ka that moment e le gore o ile wa ipsina le batho bake le raloka mmogo le spend some time together wena kgwetšela gore kore o tlhoile mo pelong ya gago ba re ke ntho e botse nthowe and then ba bushape ba re beke ke beke gore o tlo kgwetšela gore o spenda le batho ba o ba ratago maybe some family members goba some friends ba re o ska lebala go laeta kere se gago e tšheo o rapele ka yona akere o rapele ka yona maybe mhlomongwe o ka kgwetšela gore o ba le mogola o nagana kudu ka mothola wa family o la tlhokofetšeng akere ka ba motswadi ka ba friend e ka ba brother sister jwale le jwale wa kgwetšela gore o nagana too much ka this person wa o tlela ka monaganong o tlo laeta kere sela wa bea glass of water gomme wa rapela a short prayer gomme wa bolela le yena this person akere le yena gore before ka bolela le yena ka re o tlo thoma pele ka thapelo wa rapela modimo and then wa ba wa rapelela moya wa this person akere wa mo rapelela gore modimo a mo tshwarele dibe tša gage modimo a mo accepte akere mo kganyeng ge le gore spirit sa this person a se sehle into the light modimo a mo tshwarele diphošo tša gage gomme spirit sa se kgone go ya into the light akere mola o fetša o sena gore amen and then wa bolela le yena this person o ka no bolela anything nako tše le gore le di spendile together mohlomongwe wa leboga dilo tše le gore o diretše tšona ka ra bophelo le tše di botse wa bolela le yena this person ge e le gore motho ke motho le re sala go kgopiša mohlomongwe wa mmotša gore ke go tshwaretše gomme ke nyaka gore o hwetše peace within yourself ka ra moya wa gago o robala gabotse maybe this person kgwetšela gore go na le ntho le gore wa e belaela this person a hwetše khutšo ka leo tšela o dirileng tšona na o tšela a phela then o ra gore o swanetše o release this person don't bear grudges anymore release moya wa this person because ge o nagana ka motho le gore o setša fetile mo lefaseng wa kgwetšela gore o mo nagana ka tsela ela ya kore go mo nagana o nagana dilo tšela o dirileng tšona tše dimpe moya motho la o kgone o robala gabotse this person wa tena ka ra lebitla la gage and then ge a ntše a tena ka ra lebitla la gage because a sa robala gabotse le wena o tlo thoma ba le di-bad luck ka ra phelo ba gago and o tlo thoma ba le di-nightmares wa kgotša o molora o kitimiša o molora a dira se sengwe a go tšhoša jwale ke ntho la bontšha re motho a sa robala gabotse because wena you are bearing the grudges o gobatša moya ola wa gage and this person o dirile tše a di dirirago a go dirileng tšona nako tša le mo lefaseng because o be a latlhegile o be a sa tsebe o ba le at the wrong o be a controla ke some forces tše e leng gore o ba sa kgone go di bona gore di a mo controla goba o ba sa kgone go tšwa kare ga tšona o ba sa dirilwe tše in purpose akere so
this person no o ga jwale o le feeling le gore o gona go bona dilo ka moka tša di dirilego tše dimpe le tše di botse gomme ga happy ka dilo tše dimpe tša di dirilego o feela very sad o feela very sorry ke ka baka leo o tlo kgwetša go ile gore moya wa gage ga o robala ga botse you need gore o tshwarele motho ke motho a kgone go move on ge this person o mo tshwaretse le wena o tlo thoma kwa letha gore o tlo kwa a shift ka mo gare ga pelo ya gago gore what's again there was a dark cloud ka mara pelo ya ka and ke kwa gore this dark cloud e shiftile e tlogile gomme go tlile light ka ra pelo ya ka I'm happy right now le ke sa tsona ke thabisitše keng but I'm so happy right now ka baka la that darkness ya e be go itliša ke the grudges tše bogo di pele godimo ga this person they've now shifted ba re go tla tla light e ntšhi ka raphelo ba gago you're going to be very happy so expecta go ba ka re ga lethabo le lentšhi bekeke ke bona matlhatse matlhonola a etla go wena mo e le gore the cat sun e bolela ka taba ya di abundance lo tše di botse ka ra bophelo tšhelete le thabo jwale le jwalo o tla ke kgwetša o thabile ba re mo wena ba re ye ke nako ile gore wena o tlo enjoy the fruits of your labors gore dilo tše di botse tše le wena o dirile ka ra bophelo a ke re se ka kgwetša ka mehla wena o lebeletše di bad things di a diragala ka raphelo ba gago ga o kgone go reka koloi ga o kgone go achieve 1 2 3 o lebeletše dilo tšewe o phela ka go lla o phela ka go balabala ba re lebelela tše di botse tše le gore already o kgone go di achieve a ke re lebelela bana ba gago ke dimpho bana ba gago ke dimpho tše le di tšwa go modimo leboga bana ba gago leboga dimpho tšeo o di filego ke modimo o se ka lebelela le tše dimpe tše le gore ba di dira goba ka mokgwa le gore motlho mongwe ga ba theeletše eng jwale jwale wena o tlo no gopela matla modimo gore a o thuše o kgone go controla bana ba gago bana ba ba phele ka tsela e le gore wena o rata gore ba phele ka gona ba se ke ba dira dilo tše le gore bona ba di dira tše le gore di a go kgopiša goba di kgopiša batho ba bangwe a kere o ba rapediše ke ntse la gore se ka latlhela toulo lebelela dilo tše re kgone go di achieve ka ra bophelo lona lapa leo nago le lona ke an achievement ba bangwe ga bana lona nagana ka batho ba e le gore ba nna distrateng ga bana magae ba sokola ba robala ka ra diphefo nana re nago se tšotšonya se le marega bona ba kae ka se sebaka wena at least you have a place to stay a kere o leboga those things o ka go wena ka no ba di small achievement mara go ba bangwe go ba pele ga matlho a modimo ke a big achievement ke ntho ile gore ba re o se ke compare le batho ba bangwe o se ka re no moketekete gore ke le koloi wa nna ke palela go reka koloi wena nako ya go reka koloi e sa etla o se ka fela pelo ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona o ka lebelela the sun card e na le di-steps ke ntho la go bontšha gore o gata kgato ka etse o ntse o ya kae o ya godimo go fitlha mola godimo ke mo e le gore o tla ba o achievile le tšo le wena o nyaka go di achieve ka ra bophelo o ina le tšona a kere so kgato ka kgato go ka fela pelo then o tsebe gore go tlo senyega o tlo feletša o make the wrong decisions o tlo feletša o dira dilo tše le gore ga ba tshwana o di dira o tla feletša o ya go thwala o tla feletša o reka di-spirit tše le gore di tlo go tlhopha di tlo go tshwenya o se ka kwa batho ba re bona ba thwetše bona ba no kry-a tšhelete fela ba dutše ba go kgantšhetša o se ka ba duma batho bao ka gore ga ba phele gabotse ga ba roba le boroko bo bobotse ebile ga ba ipsene ka go spenda tšhelete tšeo tša bona tšewe ka ka la gore ba dula le dibatsana ka gae a na le wena nyako dula le dibatsana ka gae ke a tseba gore ga o nyake go dula le tšona ke a tseba gore ga o nyake go tlhophega ga o gana dilo tša batho ba bangwe o se ka duma mahumo a batho ba bangwe ka gore ga o tsebona mahumo a bona ba hweditše jwang the minute o duma lehumo la motho la ge le lehumo la ga se letle gabotse lehumo la le tlile ka go thwala lehumo la le tlile ka go utswa lehumo la le tlile ka di-corruption o tsebe gore di-spirits tsene tše di ba controlang di dira gore batho ba be le mokgwa wa go dira di-corruption batho ba be le mokgwa wa go utswa those spirits the minute o duma batho bale di tlatla mo go wena because wena wa di duma o ra re wena o bula mabati ore e tlang go nna di tla thoma go manipulate go motla thoma go dira dilo tše dimpe le wena and o tlotse gore whatever o e dirang ka se sebaka ka yona nako yona yeke a kere di-consequences tša yona di-bad karma tša yona ga di tlo diragalla wena fela di tlo diragalla le go bana ba gago le go batlogolo ba gago your coming generations di tlo suffera ka baka la di-actions tša gago ka baka la di-decisions tša gago so e re ka mehla ge o make a decision o nagane pele o se ka ke naganela o itee naganela the family naganela bana ba gago naganela batlogolo ba gago naganela your coming generation o ipšona ge ke dira nthoe ga ba tlo safara di-bad karma na ba bangwe dilo tša maphelo a rena di sepele ga botse ka baka la eng di-bad karma tša
go ba nka no the bad decisions tša our ancestors. Some of our ancestors na di ba di dirilego tša go sebe gabotse no rena today ra suffer ka baka la bona. So ye ke nako ele ya gore wena o le ko patela karmic debt yele ya bona gore e se ka tlatla ya khwetša le gore e ya down to your coming generations. O tšwe ka re ga di-curses tšewe o di breake ke nako ele ya gore o dire sowe. Ba re this week o ka ke khwetša o rata go tekela something se se special ge ile gore na le tšhelete, yes you can do that. Ba re o tlo ke kwa o thabile and you are going to be successful ka raphelo ba gago. And then go ba ile gore they are self-employed ba ke pereka le wena success e tla mo go wena, dilo tša gago di tlo sepela gabotse ge ile gore o morekiši o reka dilo o rekiša goba o producer products tše di itseng o rekiša jalo jalo lo tša di tlo sepela gabotse. O se ka ba fela pelo le ga tee, but there's a ladder sepela kgato ka kgato, o se ka tšama o skipa tše dingwe. The minute o skipa tše dingwe wa cheater, the minute o skipa tše dingwe o thoma o make the wrong decisions on the way. The minute o skipa tše dingwe le di-mistakes tšeo di dirileng kwa morago ga o kgone go di bona, di-failures ga o kgone go di bona. Ba re go tšama o skipa o tlo tse gore o tlo faila, gata kgato ka kgato and then o tla bona o tlo fitlha mo santse o fitlhe gona. Ba buša ba re o na le a personal power, ba o file maatla badimo ba gago, mangelo a gago ba o file maatla. And ba re wena you are a very kind person, you are a very kind person. Ba re o kitite go forgive batho ba ile gore ba go kgopišitše o no ba tshwarela wa move on. Go tshwarela motho does not mean gore o swantse o be mogwera gage, o swantse o etelane le yena. You just forgive, forget and move on. Ba re o nompa o sa tsebe how strong you are, but you are a very strong person. Okay, ke tšwela pele ka reading ya rena. Ke na le dikarata tše pedi tše le gore di bolela ka the past life. E ka ba one of your past lives goba e ka ba le tše le di diragetše ka raphelo bo o leng ka re ga bona ga gane jalo ma di diragetše kua moragong. Karata mathomo ya re wena ya re persecution and inquisition, ya bobedi ya re father. Ka buša gape ka ba le karata e le gore e tlo tlhalosa mo godimo ga tše pedi tše ke bolelago ka tšona, ya re lady, ya re enjoy growth and reap rewards. Okay, ka dikarata tše pedi tše ke tša mathomo, molaetša le gore ba go bolela ka dilo tše dimpe tše le gore o ka no ba o ile wa di-experience ka ra bophelo. E ka ba bophelo ba gane jalo goba one of your past lives. Akere mo e leng gore o ile wa sotlega, gwa diriwa dilo tše dimpe, batho ba o treata gampe jalo. Ba bangwe kgwetša le gore in your previous life o hlokofetše le gola bohloko. Akere o bolailwe ga bohloko, o bolae ke setšhaba mo e le gore bo šupiwa ka menwana jalo. And o kgwetša le gore whatever happened in that lifetime is our affecta in this lifetime. Kudu this card ka bolela kudu le batho ba ile gore ba na le spiritual gift. O ne batho ba na le spiritual gift mara ga ba nyaka kwa selo ka spiritual gift sa bona, ba tlhoile this gift ka pelo le moya. So go ba bangwe motho a ka no ba a tšo barola moya, a ka no ba a tšo thwasa, mara kgwetša le gore ga se a dirilwe tše because o be a rata yena ka bosena. O ile a decide gore let me go. O ile ka baka la mathata ile gore o ba le ka re ga ona. Akere but yona gift ga e rate le ga teng. So go tlo ba boima go wena gore o bereke o šome mošomo ka gore ga o rate. Akere so mmereko wa bosemoya o tshwane mmereko mongwe le mongwe. Akere go ka kgwetša le gore o kithutetše dithuto tše di itseng but ga o di rata, ga o rate this career, o ka se ipshinele ka re ga mošomo wa gago ka gore o dirile this career o tšo kithuta dithuto tšeki mara o sa di rate. Kore during ge nako ntši ya kgwetša le gore ga o rate this career goba ba bangwe maybe o tšo kithutela thuto tše di itseng ka ka la re bo gapeletša ke batswadi ba re no rena re nyaka ngwana rena e be doctor, re nyaka ngwana rena e be lawyera, then wa gapeletša gore o dire that career mara o sa e rate. Akere so same thing applies mo ke akere gore o ka kgwetša o dira selo se le gore ga o se rate ka ka la re wa gapeletšiwa go na le batho ba le gore wa gapeletša gore o itire ntho ya mohuto enowe. Akere go ba bang ke discuss akere whatever happened in the past, those bad things di shile a scar on you. Akere there's a scar within your soul. Akere that's why ntho o sa e rate. Akere ka la re le ge le gore monagano o lebetše but moya wa gopola le re a gopola ka mokgonowe kore moya o tlo tla go wena ka tsela ya e la gore
wena this thing ga o e rate, wena this thing ga o e thabile ka baka la gore ile ya o tsentšha mathateng in the past, batho ba ile ba o šupa ka menwana jwale le jwalo. Mangwele ba re mo go wena ba re ke nako ile ya gore o hwetše peace within yourself. O tlo accepta what happened. Yes, it happened, it's okay. But remember, you need to move forward, you need to move on. O swantse o kry your path, o tsebe gore na tsela gago goba purpose ya gago in this lifetime ke efeng. Forgive batho ba ba ile gore ba ile ba go kgopiša gore o kgone go tšwela pele ka bophelo ba gago. Ntle le gore o forgive o ka se kgone go tšwela pele, o tlo no ba stuck at a crossroad, o tlo no move around and round in circle. And then ge ba tšwela pele ba bontšha gore ba na le wena, ba gare ba o protectile, you were protected even in the past. Le ile gore batho ba ile ba o šupa ka menwana, mara go bona batho ba ile ba le on your side, ba o protector, ba tšhireletša bophelo ba gago jwalo le jwalo. You are still protected. Ga jwale batho ba protector moya wa gago ke your spiritual guides, your guardian angels, your ancestor guides jwale le jwalo. Ba re go na le di-plans tše di tše le gore o di jwetše. Di-plans a ba nape ba bolela ka di-physical plans. Kore go ntše motho a phela mo lefaseng ka mokgwa a phelang ka gona le batho ba bangwe, o share a footprint, ga e le gore o dira lo tše dimpe, ga o tshwara batho bangwe ga botse, o felela batho ba bangwe dipelo, o phela wa le batho ba bangwe, o lwa le bona, o tlo share di-footprints tša ntwa mo tseleng. Mara ga e le gore o phela ka tsela maleba, o rata batho, wa forgive jalo le jalo, o tlo share di-footprint tša lerato mo tseleng. Ba re tseba gore go e le gore o share di-footprints tša lerato, dilo tše di botse di tlotla mo go wena, o tlo buna mphufutšo wa phatla ya gago. And then ba bolela mangwele ya gago, o ka no ba ile gore maybe o sa rate career ya gago ba ntho o itirang ka se sebaka, mara ba re tseba gore dimpho tše dintšhi goba lehumo la gago le tlo tšwa gona mowe, mme ba bangwe o nagana go change, mara jaanong a ona tšhelete tša gore o ka change goba le mengwaga ga e sa go dumela gore o ka change career ya gago. Ba re ke thute go e rata, kore studiša mo ka yona, tseba mo ka yona, tseba gore na o ka expanda di-wings tša gago jwang ka yona. Ba re mphufutšo wa phatla ya gago o tlo tšwa gona mowe, lehumo la gago le tlo tšwa gona mowe. Ke ntho la gore ba ra gore ba go supporta gore rata ntho o e dirago. Ge e le gore it's a spiritual gift, ba re tseba gore ba ka se le ba go latlheditše, ba ka se go fe mpho e leng gore e tla go wetša dikotsing. Yes, in the past ka no ba ile ya go wetša dikotsing ka baka la mohlomongwe melao ya nako ene ye o e bego ile gona. Ra tseba gore in the past there was a time e le gore batho ba ile ba fishiwa, le even le dingaka batho ba bego ba phološa batho, as long as o šoma ka di-herbs, ba ile ba fishiwa, batho bawe ba bethiwa ka maswika, ba fishiwa. Ka baka la gore ba šupa ka menwana, ba re ba loya ke baloi, ba ntse ba sa loyane mara ba thuša batho. Yes, go bo ena le di-agenda ka nako yene yela. Those people ba bego ba fisha batho ba ena le di-agenda tša bona. Agenda ya bona e be ile gore bona ba nyaka gore tumelo ya bona e be yona e tlo go rula lefase, ke number 1. Number 2, ba sa nyakege batho ba ikemela, motho a ena le spiritual gift, motho e leng a ka tšhupja a šoma ka dipheko a kgona go fodiša batho, ba sa nyake ntho ya mohutong, ba nyakile gore dilo di sepele ka tsela e itseng, go be le di-career tše e le gore ke di-career tša bo-doctor, batho ba tle dikolong ba spende tšhelete dintšhi, ba spende mengwaga e mentšhi ba thutela tšona dilo tšene tšela. Those people bana ba lele gore ba creatile yona course e ke ya bo-doctor, a medical doctor, course of medical doctor. Botlhale bowe goba go fodiša batho, botlhale bowe ba bo tšere kae go di sie go batho ba e leng gore e be le dingaka tšhupja, ba bona gore okay motho ga ja setlhare se le se a di kopantšha di kgona go dira pheko ya go fodiša bolwetši bo bo itseng. And then bona ba tseba gore okay rena re tla šomiša taba ya metšhini, ra dira so ra tša pheko tšela ra mixa mokgwa re mixang, ra dira dipilisi, ra dira di-antibiotics jalo le jalo. Botlhale bo ba bo tšere kae go dingaka tšhupja, go dingaka o di sie jwale le jwalo. So ke ntho e leng gore badimo ba o botša gore tseba gore what happened in the past, it was not your fault at all. And then o ska just ka sewe wa se bea mo go wena, se tloše ke nako e la gore tše raba o se rabe, o se tloše gore o kgone go phela phelo ba bo botse. Ba nyaka gore o tšwele pele ka mošomo wa gago. O tsebe gore mo lefaseng go na le malwetši a mangwe a e leng gore ga se malwetši a tlhago, ga a kgose ke dijo tše re di jago,
goba di-environment goba di-weather wa jwalo le jwalo akere go na le malwetse le gore a causa ke batho ba go loya bathakati akere ba tla go cause tša bolwetse bo bo itseng mohlomongwe a simple flu akere o kwa ka re o tshwere ko di-symptoms tša ona ka re o tshwere ke flu o ya doctor o botša nna o kwa jwang go diragalang ka wena nka o thuša ka eng wa botša doctor wa re ke a go tlhola gare ka ithibane eng doctor automatically o tlo gore ke flu ka re wena a kgone go hema gabotse ene ebile wa go tlhola sanctify se flu sanctify ke boloi mo go wena ba tlo no fa ditlhare o ka se fole until bona baloi bale whatever ba nyaka gore e diragale ka bophelo ba gago e diragala ka mokgonowe but go ena le motho wa tshwana le ngaka goba ngaka tšhupja ba kgona go bona gore bolwetse ba gago a se bolwetse ba tlhago bolwetse ba gago ke lwetse le gore di khositswe ke batho ba ile ba practice witchcraft then ba kgona go thibela bolwetse boe ba bo tloša mo wena ba o bušetša morago mo botswang gona then o fodile then you are protected then go ra gore batho ba le ba kgone go save bophelo ba gago ke ntho e le gore mangelo ba nyaka gore o e dire ba nyaka gore wena mošomo wa gago e be go phološa batho ba bangwe e be go protecta maphelo a batho ba bangwe ra tseba gore batho ba o seleka ba kgona go tšea motho e be o ka re ba mmolaile ya ba ile gore motho la wa phela o kae ba nyaka gore motho la a yo ba šomela re tseba di-story tše dintši le gore di badile motho a bolela re mmamang wa gešo goba ngwana gešo sala tlhokofala batho ba re ba mmone kae batho ba re o bereka kae goba ke mmone kae lo tša mohuto mosodi a diragala ge e senke ya go diragalela o tlo bona ka gore batho ba bolela maaka goba o tlo no tshega but motlhang e go diragalela it's very much painful so ka nako nngwe well we are not all empath akere ga re kgone go filela batho ba bangwe batho gona batho ba ile gore ba na le dimphotšela tša go filela batho ba bangwe akere mare ka nako nngwe le ge e le gore ga ona mpho ya go filela batho ba bangwe go ena le gore wena o tshege di-story tša batho ba bangwe e ba le mogolo o ke thuta gore o ke tokele ka re ga dieta tša bona ke tokele ka ra dieta tša bona gore o kgone go fila what they are going through o se kwa kitimela go senda comment ya go sebe gabotse o tshega o raloka ka bona o raloka ka maikutlo a bona ka gore those people they're going through a lot so wena mošomo wa gore wena o protecte batho e seng go bolaya batho o protecte batho o ba šireletše e seng go ba sotla ke mošomo wa gago ge ke tšwela pele ka karata tšaka ke na le karata e re go mo go ena ya re respect your physical body e go botša ka taba ya go detoxa go relaxa jwalo le jwalo ka ba le the flower moon ya re wena ya re blossoming mo mangelo a gago ba go encourage gape le gore o tlhokomele mmele wa gago ba re pay attention to your physical body pay attention to your physical surroundings nako nngwe ka ra bophelo gore ba le malwetse bolwetse bo bo sa kgose ke gore wena o jele dilo tše di itseng goba bo sa kgose ke weather o kgwetse e le bolwetse bo ile gore bo kgosa ke your surroundings mo o dulang gona a na lefelo la gago le tlhwekile na a na lefelo la gago le protected na a na batho ba le ba bereka mmereko wa bošego ga ba tsene na bathakati a na di-monitoring spirits tša bona ga di tsene ka lapeng la gago na question gore na ge dilo tšo e le gore di a tsena ka lapeng la gago bošego wena o robetše ba dirang ka ra lapa la gago ke eng ilo tše ba di latlhelang mo fase tše e le gore wena o sa go sa wa tsoga wa di gata ka maoto wa gago tša tsena mo mmeleng wa gago ke eng ilo tše e leng gore ba di latlhela ka ra dijo tša gago ka ra diswikiri tša gago wena o sa go isa o dira tee o tša swikirila o itšhela ka raga tee o ke feeda ditlhare tša bona a na dilo tšeo ge di fitlha mo mmeleng wa gago di dirang di mixana le madi a gago di mixana le di-organs tša gago a na dilo tšeo di dirang a na dilo tšeo ga di blocke di-chakras tša gago na a na dilo tšeo ga di šilafatše ora ya gago na so ba re tlhokomela lefelo la gago tlhokomela your surrounding tlhokomela le mmele wa gago ba re ka nako tše dingwe well re ba le malwetse a maitseng ka nako tše dingwe re phela ka ra kgatelelo ya monagano too much stress re ba too emotional re phela re nagana ka dilo tša gore kgopiša dilo tša go koša pelo tša rona bohloko re phela re lla why go le so your surroundings hlwekiša lefelo la gago lefelo la gago ke lona le dirang gore wena o phele ba le di-negative thoughts lefelo la gago ke lona le dirang gore wena o be le toro tšela tša go tšhoša toro tša go makatša di-nightmares lefelo la gago ke lona le dirang gore wena o be le digateletše bošego o robetše so ba re hlwekiša lefelo la gago ge lefelo la gago le hlwekile le mangelo ya gago ba kgona go tsena ka molapeng bošego ba tla le protector le mangelo ya ba kgona go tla go wena through ditoro ba tla ba bolela le wena ba go bontšha tsela
le dimpho di kgona go ba gona from the universe. But ge lefelo la gago le se la tlhokišiwa le tletše ka lefifi le lentšhi, then dimpho tša go the universe di ka se kgone go tla ka lapeng la gago, ka re go too dark. Go swantse go be le light ka mo gae, go be le light ka mo lapeng. Motho a re le ga tsene ka lapeng la gago a tlo etela ba a tlo dira tša tlo go di dira, a feel very light, a no kwa thabile mo moyeng. Le wena o re go itšwa mmerekong mošomong wa gago, o tsena ka mo lapeng o kwe o feela very light, very very happy. Le ge e le gore o bo nyamile go tloga mmerekong, somebody o kwatišitše, but the minute o tsena ka lapeng la gago you feel light. O tlo tlhokomela le mmele wa gago. Ba re tlhokomela dijo tše o di jago, go na le dijo tše dingwe tše e le gore di blocka di-chakras, and once di-chakras di blockegile o thoma go sa ke tshepa, o ba le low self esteem. Molaetša mafelo o ba o fa ngone ke gore o tlogele go ba le taba le rona batho ba reng ka wena. Batho ba tla no bolela, ene ka mehla o dira lwetše di botse, batho ba tlo no bolela, batho ba tlo no seba. As long ba seba, wena o tseba gore o dira lwetše di botse, it's fine. But ge ba seba ba tshega e le gore wena o dira lwetše dimpe, then ke mo e le gore you need o kiputše gore na why am I doing this? O bone gore o change mekgwa ya gago. Ba re wena ke tebelele, o se ka le gorena batho ba reng a di tsene ka mo di tšwe ka moke. So ba ra gore o ke tshepe go le wena motho. Ba re mona e tlo no ba o montši, ka nako batho ba tla go bitša ka mabitso because ba go leka wa ba palela. Ba re go na le lentši le le gore ba nyaka go fa lona, le le gore ba nyaka gore o le bolele this week. Ba re o bolele ore o tla ba bolela ka pelong ya gago, o bolele ore ka lethabo laka, ka lethabo le ke nago le lona ke a phadima, ene ebile ga ke tšhabe selo, ke a bušeletša. Ka lethabo laka, ka lethabo le ke nago le lona ke a phadima, ene ebile ga ke tšhabe selo. Ke nthwela gore o na le the divine light, you are surrounded by the divine light. Ka tsela e leng gore le ge o ka ba le mana ba mantši jwang kapa jwang, o se ka ba leka wa tšhaba selo, o se ka ba leka wa tšhoga, ka baka la gore wena you are surrounded by the divine light. Wena ka divine light ya gago o fiša mana ba gago, o fiša bathakati ba go tšhaba, ke bona ba santse ba tšhabe wena, e seng gore wena o tšhabe bona. And then ge ba bolela ka this fear, ka letšhogo, ba re letšhogo ka mehla, letšhogo ka mehla ke lona e leng gore le dira gore wena o se ka ba successful ka letšo le gore o swantse o di dire ka ra bophelo. So ba re fear e tla o dira gore wena o tšhabe go dira dilo because o tšhaba go faila. So ba re bolaya that fear a itšwa mo go wena, e swantse sepele completely. Ke potša gore wena wa phadima, mara o se ka ke potša fela ka molomo sa dire selo. Ke potša gore wena wa phadima, ke potša gore wena o na le the divine light. Ge e le gore wa tseba gore wena o cleansa mmele wa gago, o cleansa di-auras tša gago, o tloša lefifi mo go wena. Ka gore as long as go ena lefifi mo go wena, the divine light ka se kgone o tla mo go wena. You won't be surrounded by a bright white light. O ka se be protected. Ke cleanse, o bolele mantšo e le gore ke a boletše, and then o tla bona mana ba gago a tla wela fase. Ke a leboga, ke yona reading ya rena ya this week. A re kopaneng gape bekeng e latelago. Ke a leboga.